You can see here this big bowl from the burnt level of this ancient house. We also found these stamp seals that is the most ancient writing, most ancient documentation, and we found this all together in a burnt building. Then, going through time, we found all this painted pottery dating to the Ubaid period, that is around the 5th millennium BC. ئێمە لەگەڵ ئەو تیمانە کار دەکەین لەسەر ئەرک و ماندووبوونی خۆیانە ئەو مەسرفەی کە دەکەین هەموو لەسەر خۆیانە لەسەر تیمی ئیتالیەکانە ئەو شتانێک کە دەدۆزنەوەش هەمووی بۆ بەڕێوەبەراتی شوێنەواری هەولێرە بەڵام وەک پرۆژەکەی عیلمیە زیاتر ئیستیفادەی هەردوو لای لەگەڵدایە هەم بۆ پێگەیاندنی کادیر و شوێنەوارناسەکانی ئێمە هەم بۆ پێگەیاندنی تەلەبەکانی خۆیان. شوانه تواجد باش بینی عبید کو شه محافل دوالی دا چه اولمپیاد بید یا هایی و هندک گنج شلوی تاین شای نه خدمت اکلا باش بکرد شای نه عبید طور بینه بود که دیگه نگه من کو این آفاز را میکنی از هست گنگه که نگه از کسی بدرم اول من کری من انجام دایی و کار من و ارکی من هم دیانمون بو کار من هم بو باجر من هم بو ولات من هم جی بومرغاتیه خەلاتکردنی رزگرتنی الماندی بونما و نیشانه‌های چندێک و کوردستان 24 یا شای خزمەتێکە پێشچاو گەهێنیتن پیشادەیە وان سنتەرێت هەنێت ڕوشنبیری و گرنگی کار و چالاکیت لاواندن خوشحالم که کساتی من خەلاتکردن بتنم هرکی خوب جهینای لدیال وداجی و هاندانک معنوی که همشین خدمت از زتر یا خلق خوب کین و همه مروواتی و یا کار راگاندن هرم کوردستان و العراق بگشتی بکین. ماینا بخاری یا سر شلون راستی خلاطرین سندیکا سالانه رادیو ساخت کردن و چالاکی پل کفت آدم از راندنا سنتری و گرنا اوفیسا دهۆک یا وای ای دی سی سالانه ام گنجت خودان شیان افت بورید جدا جدا شبکه روزنامه ها مک چالاگیر مدنی چه قطابی بن چه کسات جهاتی بنیان دهنا نکدشتاگیر بتن ام به هل کفته خلات کینه و گنجت هنی مک پشتوانی یک بو گنجی دابشتن یعنی سالانه بردام بیدت گلک گنج دیجی چاف لب که ببینه گنجت سرکفتی خودان شیان ادبارید خودان. I'm from Berlin, Germany, and I'm a street performer for about 12 years. And what is street performing for me is freedom. Germany is a very social, strong country, so you have some safes. You know, you can do a lot of stuff in here. So if I got my free time after work, I go out and feel free because I don't like to watch TV. Maybe YouTube, for example. YouTube is nice, but TV is nothing for me. So I like to move. I like to be here with my friends. I think it's really nice to express their talents, like their street arts, their painting, street arts, their singing, street arts dancing and doing things. And it's really cool because now everything's on YouTube or on other platforms, but it's nice when you see it in real life on the streets. And yeah, they can earn some money, not that much, but maybe it's enough to earn their money. And it's nice to watch them, and I really like it.